Hi guys! Naata ko rin din sa akong veranda. Murag mag-ulan na taon-taon. Medyo maingay dito. I want to share things that you don't know about me. Okay, so let's start. My full name. So, my name is Crisha Johns Uy. I was born sa Los Angeles, California, USA. Yes! Masking gipanganak ko sa LA, nidako ko sa Jansan. And then, my mom is an American citizen. But, hindi siya Amerikana. Because ang dad niya, German-Irish. And then, mom niya is Filipina-Spanish. And then, my dad is Filipino-Chinese. School ako sa General Santos Hope Christian School. Chinese school siya. So, marunong ako mag-Hokkien konti lang. Di ahiyaw kiyang kok eh. Mga ganun. Di ba kitesa? Babe kitesa. Babe xiaopian. Babe taipian. Unbe tiala. And then, go ID. Gua emyasi. Ang din sa Mandarin naman is Huang Renren. Guay mama si Yasui. Basta yun lang yung mga Chinese. Nag-college ako sa De La Salle College of St. Benilde. And kinuha kong course is Business Administration, major in Export Management. Medyo masculine. Nag-school ko sa MUD, Makeup Designery, Fort Serendra. Akong birthday, January 5. Masking school ko sa Benilde, at the same time, TV commercial model ako. If may free time, ato kong Makati para mag-casting, mag-VTR, tapos balik na po school. Tapos, ano pa ba? What's my fave drink? Brewed coffee. As in, di ko sa brewed coffee. I-try ko tong from Kiss and Tell. Drop. Yes. Nahubog na ko. Okay. Wala ko'y secret about that. So, i-try ko lang to. Color niya ako ang top. Pila akong mga manghod. Na ako'y kuya sa Cebu, na ako'y manghod na lalaki sa Jansan. Kauban po akong youngest sister. And then, naapa ko'y kambal na manghod na naa sa America. I'll just take this off. First date. Akong first date with JOEM sa Green Hills with the group. So, nag-video kami. Mas gusto ko to. No offense. I like this shade. Ngano ko naging fit? It started when unhealthy ako na tao. Parang naging chubby, ganyan. Every day, I just eat fast food. Yung bad pa nun, I don't drink a lot of water. So, I drink soft drinks. Pagkahuman, yun, naging anorexic ako. And then, nag-start din yun sa mga tao. I don't like to go out kasi hindi na magkasya yung mga damit ko. So, kanang ganahan ka mag-stay na lang sa house kay wala ni sa nina magkasya. Then, naging anorexic ako because people were teasing me always. Crisha, buntis ka ba? Crisha, dakuan yung mugtiyan, oy. So, butod daw ako. Wandat sa Tagalog, sa Bisaya, kay butod. Yan. La, butod. Butod si Crisha, mga anak. Tapos, then that affected me. I don't know, pero masakit siya kasi people were teasing me every time. And then, every time I take a bath and parang, sorry, makahilak man tayo. I remember the pain. Sorry. And then, every time na ato, parang, basta
maka-trigger siya ba? Sige, din ako magkaon. Uy, good. And then, nag-start pa na, nagkaroon ako ng bad relationship before. Lalo akong na-depress. Even hated myself so much na parin ako magkaon. Uy, tapos ginatipid na lang na ako ang Skyflakes. Wala ko nagkakaon kayo. Hadlo ko magkaon. Every time I look at myself sa mirror, I feel fat. Anak pa akong tiyan. Mergula, tambok. Ginaanak na akong nawong, tas ginaingnan ako kong sarili na, pangit ka. Gano'n kagipanganak, mga anak, good. Basta tagahan. Nag-mess akong mind. Siguro po kay wala na sulod ako nagakaon, diba? So, gaingon sa imuha na, ay pagkaon na, magtaba ka, ingnan na po kag tambok, butod. So, para sa akin, advice ko talaga sa mga tao na ana, please stop teasing people. Instead na i-help nyo na lang yung mga tao mag-workout. Thankful din na JOEM helped me. Even my friends, my best friends, they were there for me. Even my other friends, kahit hindi ko sila ganun ka-close, ginapush ko nila na, uy, kaon pa. Kay hadlok lagi ko manong. Nag-workout na ako lagi. And I eat healthy food. I don't drink soft drinks anymore, ever. Skin. And I love water. Let's change the topic. So, ang crush ko. Yan. You. Si Dudong. Siyempre si Dudong. Crush ko si Dudong. Gwapo man ni Dudong. How I started YouTube. Sige kong tanaw kay Judy. It's Judy time. Like, every day, I watch her. I love her. And then, nagatanaw po kong mga videos ni Will Dasso and ni Purple Iris. Ano din ako mag-start? Wala man ako gamit. Yeah. Funny pa yung nag-start ako. Ang gamit ko, laptop, camera lang. Yeah. Naaman ko yung makeup. LED makeup case. So, ginapatong na ko akong laptop sa makeup case. And then, ginaon pag na ko ang cellphone ako tong flashlight. So, mas madagdagan lang ilaw. And then, mo lang medyo dulong usahan ng mga videos. Start ako nun. Tapos, hinihinay. Nagkaroon na ako ng camera and everything. Nag-enjoy din ako mag-shoot and mag-edit. Since may mga comments na good, positive comments. So, it makes me want to post more since meron akong viewers. And I want to thank everyone for watching. Na-lovesick na ako before. Nag-start yun si Joel, napunta ng Dubai. Tapos napunta rin siya ng Japan. Basta ang tagal niya doon, sunod-sunod siya. Tapos napunta rin siya ng Amerika para may mga mall show siya doon. Yun, na-lovesick talaga. Na-miss ko siya. So guys, if you want to order Kiss and Tell, just follow their Instagram and Facebook page. I'll put it in the description box para diretso mo sa iyang link. Don't forget to subscribe my YouTube channel because I always post the full video there. And don't forget to like my Facebook page and my Instagram. Please, please, please. And then, salamat kaayo. I hope nag-enjoy mo sa mga things you don't know about me, but now you know. Salamat kaayo, guys. Salamat kayo. Hi guys! Naaming giveaway. Merong 3 winners. Tapos, each winner makadaog og 2 ka lip tints. Liit na nasulat na to. Step 1. I-like lang ning video. Step 2. Step 2. I-like ang Kiss and Tell Instagram.
Step 3. I-like ang Kiss and Tell Facebook page. Step 4. I-like ang partner mo na katabi mo sa bahay. Walang ganyan! Wala. May burado, oh. Ikaw talaga. Joke lang. Yun lang po, hanggang step 3 lang. Wala na yung step 4. Pero okay lang naman yung step 4. Optional yon. Para loving tayo. Okay. Magtulog na ako ha. Kasi hindi ko makabisado yung script ni Inday eh. Ito, nakasulat. Okay, bye guys. Duha ka lip tints. For each winner. Yeah. Duha.